Mama wakwaba aha GCN page so midin de adwoa searching and then the day the kind of day ehwe me ambesre na wa subscribe to my channel we are now the ones emia bell ne so we be a notification and it's an news say betu we obenye bi atie anase obenye bi ahwe ewo GCN page ha Oman Penny Dada His Excellency John Dramani Mahama otene ho ase a ompe we tweet bibi ewo ne Twitter page na ensema Oman Penny Dada John Dramani Mahama to ne Twitter page na ne say eye agenda 111 a His Excellency na nado dankwa Ekufuado promise Ghana for so de be maye no kese Oman Penny His Excellency na nado dankwa Ekufuado onye mu ba akokora or the adwin di agro or the Ghana for ya adwin di agro san Oman Penny Dada John Dramani Mahama kan na Oman Penny Dada John Dramani Mahama kan no opo Twitter na o search John Dramani Mahama na o kosa tweet na o tweet na ase comment no wakasa be hu bibi Oman Penny Dada John Dramani Mahama wa agine de pa Ghana for a kire ne say short memory no se Ghana for ye wono entisa ye ni short memory da but abembi bana se no ye bufu kakra na Ghana for ye kasa and it doesn't mean say you was short memory. Hey, Oman Penny Dada John Dramani Mahama o se den. NPP aban na na do mo den adwin de ago. Na nyamo na 2020 e to abewie ye mo se mo nti mo ho asinti mo de asem ne court no. Na court na mo coin in the first place kra no. Mo de adwin de ago. Mo ye ya Uganda for say ye nye papa because asema mo de court mo waste ye time. E de adwin de ago. Ese sika kwa mu ne figures bia mo ko prove wo court ho no nti NDC fo ana se Oman Penny Dada John Dramani Mahama wo kasa asemi ona His Excellency na nado dankwa Ekufuado why no dey adwin edi agro na Oman Penny Dada ne asema okan no o kire se na nado promise agenda 111 no 4 years ni na ebi mo kire Oman Penny Dada John Dramani Mahama wo comment ni mu se o se 4 years na se na nado kan kra 2 years mu ani eni NPP omo sorry Oman Penny His Excellency na nado dankwa Ekufuado time opese oba abem 2016 ne campaign message ne eni ba bia so be ya agenda 111 dabi na emom covid year bayi a ebi mo ko hospital wo ya rekwa na ko hospital la ebu a hospitals ni nya enough clinics nya enough for Ghana hanom nemu ena Oman Penny Dada his sorry na nado e de be share bose obeye agenda 111 na hospitals are enough e wo Ghana hanom one promise ye no wabeka say 4 years ni nso Oman Penny Dada John Dramani Mahama udi atro because of politics inti because of person oba back inti ensema ye no kware oka no waka Oman Penny Dada John Dramani Mahama na nya de abebenne ana so bebe ochina inti men ha ho kra na sema na nado kan so nya 4 years eye 2 years ni na Oman Penny Dada John Dramani Mahama cancer no Volta region for so eto enkama ne say se usi unhu agenda 111 na ene bra Volta region na behwe abofra kra obekyerew agenda 111 no nye bebia na nado wawie but oba Volta region na we sibi wo one district one factory ne ko ekoso wo ukọ bogoso a I have seen one ewo bogoso agenda 111 no and I think takwa eho baby and so me am de mani ehu say agenda 111 no omo ewie wo ho no nti Oman Penny Dada John Dramani Mahama aseme na wukin na Ghana fu bi kra chese na wo kra wo ye president no hospitals ahin na wosisi wo Ghana ha no Oman Penny Dada jade wo ye no kra na sa wo cheap politics enya de do beba power ni nti nsema Volta region for no e kan e His Excellency na nado dankwa sorry Oman Penny Dada John Dramani Mahama But so researcher nka akola bi a odan ne ubisa na se den na Ekufuado ya e wo ti regional obetima bi na no a kire say agenda 111 ya ba ko Krachi East agenda 111 ya ba ko Keje bi akan yo 1D1F ba ko Pai Katanga Ntemo yo 1D1F ba ko Nkwenta South at least they'll be able to tell you all the sense enti Abratin Okasa I mean really here say indeed Okasa dia o ahene ene wa twafom omra na ya ncheche na nya abina ye no ankasa na I see me ba me the pictures eba I come with pictures and videos etenya de a meka say ayi egumi phone no so be hwa ebia na ohun ye de a ebia so no num hotel region enti no ene onya no research yi no sam na meka say nyokan no oboa
no fa na kufado e na asem fama na ene ne shema on fa me ma no nya anya oye no ana so pe film na aya idia ene be bi ma had your propaganda be a former president mama ye me nia ya omahu ana da TV ni so no Sagana for Bakaya Agenda 111 muntie ni ye Agenda 111 na any MPP for manifesto Ebra MPP for Bantua prior to 2016 elections Usha MPP for manifesto baby anwa awutwe hye mu se amuba one baby be a friend Agenda 111 abesisi hospitals bia ukromia there's nowhere yanche baby a and also MPP for manifesto 2020 manifesto amuye ye e de ko second round Ghana for to abama mu so a enimu ba bia on records say MPP abanka say Ghana for to abama wo mu a ombo baby bia fe na Agenda 111 na enim there is nowhere MPP for na de ko for and vice and parliamentary candidate bia ko ja baby e ka say Ghana from to abam fama MPP no mu ba wo me Agenda 111 na bi ni ho saa na mu Ghana from akaya ebra in the year 2019 ana coronavirus therefore iba ye sa se wa China ewura mu ma Ghana 2020 March no muwa 12 March me kai yenya ya first case Ghana ha ana coronavirus ba ye yewura man ti ewura 2021 mu about 2 years ago ya ana ba ne yese no send your covid ba ye na twetwe amfisaba mu ene ade na ema yesu ade o mu nti no na ba bia obi yare ne ko na eden hospital na kakra bi nipa bebere yare o ma ne ya mo test ne ade na ho aden ana ba ye se no send yesi akra ne de ene wade bibia ye fe na Agenda 111 beba na wasisi hospitals ewo nkrontuo miamia hodo se de be ya going forward as a country that bia say yade bia burusu say ba yetimi nya ba bia kra adese ne ahwe omno mo nyankwa ana ba ne Agenda 111 bae ana ba ne say within the space of about 2 years wo metimi de wie project no Agenda 111 sa promise no ana na de gogufo de ye 2021 odi asobo fom ema mo sha ase me kai kra if my memory will set me right as a santi we ha enom dia so mo fo mo sha ase Agenda 111 ba bia unim ebi dia wi bia du be 80% ebi du be 90 aka krem na do no almost be 87 out of 111 111 no almost be 87 to 90 aka krem no ma wie na yo kwete a na former president mama akwanhira ba to say ai ena ba we ba ya anu ka say wo ga say wo sebo ni campaign message no 2020 e ka say wo ba Agenda 111 na ekomfie na nie aba ni nie na former president mama akwanhira sa de ato ho ade akwato ne ono ne Twitter page na manfo de di na tem twabo no wo ngongo pulling out mo de akwato wo de elie the Agenda 111 hospitals promise is in its 4th year. Yet, not a single hospital has been completed to support quality healthcare delivery. This is contrary to the lofty promise made in 2020. Ana former president Mama Tuchi. The MPP must learn to take Ghanaians serious. Here. Abrakwa former president Mama Nim any Ghana ni bia okrom yenim say. Enya 2020 and another cook for the say Agenda 111 ase. One way but cheap propaganda nti and a former president mama akwetete e do to ho. Na mu ko renew comments bi onu wonu no. Enya no kra 2021 ana mo say ase 2 years kenya mai. As we da for say 4 years nie. Ena da ho no.